به بشتاری هفت شێوەکارên Rojavayê Kurdistanê li kampa Qoştepa û bi serpereştiya Sandîkeya Hunermendên Rojavayê Kurdistanê pêşengehek hat vekirin. Şêwekarên Kurd di tabloyên xwe de balê dikişînin ser penaberî û zehmetî û koçberkirina Kurdan û xenqandina wan di nava derya de. هفت شواکار بشدارن دوی پیشنگه دا بیتری مجاری خواه لسر پنابرین لسر ایش و آزارا خلق می کردستان روش آفانه ما خاص ام و نامه جی بگنه خلق خواه و بیتر ام چالکی خواه لجم خلق خواه کامپان ام بردوام بکن. Di vê pêşengehê de tabloyên hinek şêwekarên xwedî ezmûn hebûn û her wiha hinek şêwekar hebûn ku tabloyên wa yekem car di pêşangeha de beşdar dibin. محاست أو جانا لسر تابلو دروس بكم طبعا أول جارة مشاركة لمن بأوا معرضة وإن شاء الله بردوام بكم مخوست تركيز بلوحاتي من على معاناة اللاجئين. Ev çendîn carin gol kampa Qoştepa çalakiyên hunerî çêdibin. Rêveberê kampa Qoştepa ku ew bi xwe jî di dema vekirina pêşengehê de amade bû, dibêje ku tabloyên ku hatine pêşandan dîmenên trajîdî û dijwariya jiyana penaberan didin xuyakirin. بەخۆشحاڵی و سەردانی ئەو معرەزی شێوەکاری چەند هونەرمەندێکی کوردانی ڕۆژئاوا کە بە خۆشحاڵیەوە لە کەمپەکەی ئێمە نیشانیاندا زۆر خۆشحاڵ بووین بەم بەشداری بوونە. Tevî godîmenên trajîdî di jiyana penaberên Rojavayê Kurdistanê de derbas dibin, lê hêviyên Kurd jî cihê xwe di dilê penabera û van şêwekara de çê dikin. Aştîtî şêr û daw, kampa Qoştepa.